Agam tangan pulih kini ke gospel mata kau menriu, dekat kau san bulan, san menriu, dekat tangan pendam ke jiduai, bagi depek, bagi jengkai, bagi dekat jani. San bulan. Apa kita point di Sicilian, kita wanha kari, kena saret, tiang ta kita kiu cerung teu. Apa kita mino, tiang naga tegeling, kita toyo, kumne ro, kita toyo, kumne ro. Bada bagi petlang saudam kada gari baro. Dang banyak ba nakaleng agijit dia di balapang catch shaban di snow baudan. Shano bagi episode ro seginong red lani seginong ba lani segiri bri ila bo di balapang agijit kayo bagi lekerpan yu bagi siok ta ye kermiang kajan jamu dekat di balayok ta yu lapin kia iya kipar ang gaktin ka jong play dengan pendam ka jing dawai adi pengadawan pulih ya kini dekat besan bulai hadu dekat besan berriu abagi pe kini ki lai kini dekat i kumba kapanjol ba adi bedai bat ka jing kia ya kini gibriu tagire abagi pulih dekat besan bulai hadu dekat besan berriu hadu maka boy upun badan ki bangai baong baga jingpu jo kini lai kali dekat san bulai harus san penriu kolong ban pedi yagi bagi don ye kita ke responsibilities nega jing ke kle banyak rap yagi briu aga bagai jado and to help people physically kata gede kajing snow jo ki babol dan ru ki baong bagai jingpu jo kini lai kali dekat kolong panikai ini bagi duai na kami lagi babang ba begini melekat bangilang na kaliang gajungi ban pikya iya di babang bagi penkot ki ong gumno bagomba uji sule diru ngidai banle hot kedai kata hot ngidon ni kajik kle kalau bagi dei ban duai kajik kle kalau bagi dei penyerap ya kita begitu kami kajing ram Henry kata kada kajing perkat kajungi datang kata kada kajing perkat kajungi ngila mesno ya ka whole point jong kani ka passage ade ki hot bible ka bagi puli ha kani kajame namar kai ba kini ki hot ki bible ke thu ya gi kalong ba ngila ban man ya kajing kriya ka bakraw ka jong play wat la kata ngin naglong ki brio ka klem kajing panem Nilakban ma dia katakan great healing power ka jong oblay. Yet inang long gibriu ki baklem ukres baklem ka jing panem. Nilakban ma dia katakan jing penkiang ka bakraw ka jong oblay. Yet ka jing em ka jongi ka dana ka lenti sedu jong parha ka jing penrem. Nilak ka banduai sublay. Rewala ka tang inang doni ka ka personal relationship ka jing day ka bashimet ka jongi batu Jesus Christ. Gumta bagin sohu ay dapat wasan pulai ka main point jeng ini ka kubon ka subject na ay jadi ka janmi ka ay kabangi don ka maka sendiri dapat ka wasan pulai hadu dapat ka wasan penriu sibangi nya pengar ka janmi ni pagiang pengar dekat ka banikong jangan nong penriu ngade yat ka ter ni dekat baro bagi lebih lagi ki babel tadi baro pelino Rekendiat penang ini yang biang hari ini kejanmir. Ada hal yang kong terder beri ibu Yesus ula lek biang sakesnong ke jemu ke berteng dan Nazaret. Adalah poi po Nazaret kibriu ki jemu ki kentai yau Chris. Kim kwa yau Chris. Bagong tahu Yesus ula mino nagani ke jaka. Bagi mentan bebuat jadi lihat beri ibu Yesus hari kata ula no yang kesenran ki jemu bagi syakri si dua pat kisnong. Bagai berjadi kata uhi ulah besar ya ki apa ajar ki beri aku ke jingken ke top sengrang ke teh berkena hari kerau bandar besar ki beri le bam kedang ni ke jingbang kumta ke persang ke bor bat pelong sim yo Chris Hebrai ki klem yo i bat ki don kam yo komunong panen na ki pop ke jong ki kwat pan pelong sim yo Henry ki yo i bagi don kami Chris komunong penim ban ma ya ki pop
ki jongki kila iet ye ki kamba henry kimtre ban ngap ye ko kubo ye ke bau Chris ulakam sabang ye di bau de Messiah bau nong penim uba kidan kam haga cingim ka jongki bagai ke berjalan kita uji suruh sini gerai balik no sesilian jaga duriau anda kalau ya jaga duriau kalau kedua ya ke eriong ke berau uji suruh ya jaga duriau wakna kata kisenran kim shimna sudu ayu ni uji sulang penban ukres lagi ugeling ke eriong la jai jai bat kila boy sekejaga kalau ukres utmu yaki bakin boy anda kila boy ni kejaga ada kebesan bulai ada kebesan penriu kiyoi ke respon ke berau now ni upat ba kan mau uang bagi dia leceh pembet saida ada ke destination ke jong Chris ke Genesaret udah ke jitu antang bagi di kibri ke iya jong Chris long ada ke jitu kolong bagi senran jong Yesus ke nang yo syusyu ke kamu bagi nang syusu ayuni ukenran ubagi ya ringkat ye ba ringkat bagi syarkai ringkat lem badu kedua pesan pula tarik konteks kedua pesan pula habagi la poin ke Sicilian kilawan negeri Genesaret tehanta kilakiu syaringkau kata ke lagi la poin Sicilian jaga jaga duriau bagunta ada kalian la poin kata Sicilian jaga duriau tehanta kilakiu syaringkau ang ketin ka janggobleng kendian apa beben mau yang ikut ke keren mesin tayo kada ka sausan wong iki bagi lece po back side dene wong iki lece sa back side henry gal kala be yaki kala be galim banda ki poi haga porment step ki poi ke jaga ka pateng ka gana sare haga jingi sha alagi pat ba la bakala ga tu Hena kita mengklaim kong kibangi kani ngade ke destination kamu try anu Chris umon yaki bagi dia berpoy kagana sa kanda singaye na pabesay ta kadon ha saudong jang duriao Galilea hena ke jikli galong balay kagana saret kung kibangi soto nginget gini bo Chris uyalam ilagi jong Gabriel ki jamu kat shaba uman ukwa yaki bagin boy am shabe saida kajik mu kajung gede ka Genesaret baru uyalam yaki bagin boy jadi ka jaka ka bagin ang isushu yaka jinjisha hagi bede shopang jamu mensiap dia maang baka eriong damde bajarkan ke eriong ke bajang ke bersabusan hado ke bersangkuan kam deka coincident ke deka plan jogulai banyalam ni kesenran ke jogu segajaga ke bakinya isu sabang ke jing sisa jogu Jesus Christ hot ke destination ke jong kesenran ke deka Bethsaida hele ke determination ke jong Christ ke deka ke Genesaret kani ke deka jing peniat ke besar ke jogulai om ke God's providence ka proverb ka long ba kanriu ka dekot ka bagandai ine pulia ka diga janbi batga proverb kanriu ka dekot ka ba kendai ka bible ka ong ni ngan pulia ka benta jopi ka dano du priu ka perkhat ka lenti jamu henry utrai ubelam ye ka jingjam jamu mana belam ka jing bajongi utrai belam ka jing bajongi baru try ilang nginong bakla ngin boy sa jaga kabaw kwa yang ibangi di man boy kung daw Chris usno tu bagay kalong do balangkam ban let sa kini jaga kalau do balangkam naman ba ang tang magipriyo kente payu di Chris ulang kam dami kesenran ki jangu bagay nang iyo ya kakabu bagay tim susu sa pang jangu Bagunta kita pohei ha Genesaret nanam lek detail lagi balik ke senong Genesaret nelaktif jaka bagani ke jaka ka basai sopa Josephus ubade history and wong bagani ke jaka along ke jaka ka babri what
haga ni senong kalong batiang bat ka basubang ba ia ka bandi kamaryang ka jongka kalong kum kamaryang hasora au moderate shit ru em create ru em badam bagi gana sa ka jongka ka baki jat paki jat dokha gidon haga ni senong bagi ka jongka ka badam dasibun ba ki jat so lawang ka jongka beruspa ba hauso walnut hati so great fig olive bat kiwe bagus Yesus bagi senran ke jenggu gila boy ke jaga ka bakam rus pa ba ka beautiful place ka bakatenge ka gana sare banda gila boy ni ke jaga ngan pilu ka basan bulai bagai boy ke sisiliang kelewan negeri gana sare kini kali ko bhabre ba to bakal mentan ti handa kila kiyo sore kiyo ka basan sa haba kila ya minno ti na kagaling kile thu ye u kumne ro kabalo kasi ka kamang hangni baki pen scam ne gali hane kabalo ka ngong kilami baki la pen scam ye gali haru jang ka thori ka chingma kamon ba u jisu baki sanran ki kwak pan sa si phang por ha ka ni ka snom ke jing kai para bangeng so kan pois ka point ka maning kong singa ba para bangeng na kren men sem dayo ba ka jingem jo kristan cái cái chuyện combo và cái chuyện comment sẽ cái chuyện xa cho các tiên cái trong lấy tên tên một trai một sắc khả năng gì và cái xem như là đi hay cái jaga cái vậy bậc là đa như long thì bây giờ đi học lên cho cái đu đéo học lên cho cái eo học lên cái chuyện ấy na cái vấn đề cái chuyện xa một trai một play thì cái quay bắt cái chuyện khẳng na cái vấn đề cái chuyện shakri cái cái tên cái vậy cái trong amen ada ini apa yang dia pun play ya ki wai party opportunities kenang bagi dia ya ka ban syagri ya ka kerteng ka jamu pia ma tu yang ngai ke jadi kamlong ka babakla bandon ha ka jaga ka belum nice kam ka kana sare bandon ha ka jaga ka ki long baba ini ka bandon ki pi bagi dia belum lakhoi banyak lembah ka riong dia belum lakhoi ban syagri utrai lagi long bagi don ha ka jaga ka bakum kani kalau sih kalau bangit kuat, ia kastong, ia kuat lagi, ia kan comfort. Kemudian kita wan yang akan besar besar. Tokin pay ke point ke berikut, upat ba, ulah itu ia uji su. Kerana haba kili ia mino, nanti nak kita kali ke point ke berikut, ki upat ba, kili itu ia uji su. Kipat ba, kila itu ia uji su. Kenapa ba? Ke eriong kerja ke por sawaji. Men step la kumno do rewa jin ha pedeng je de po ke eriong ga ja ha ke duria ba de po e po kani ke snam men step klasai ke ski kunta ki bi ho ya je sopres ba kunta mas mier na galin ki patba kila itu ya o je sopres long ifi di we ba jisu jisha ula de we na kita ki famous person beliau panam ba hal ko po ki beliau ki itu yu ki tip de ke ko ulang ba ke chik tip cho mo pat ba yo jisu ke na ma ba ki la ma ye na jisu Christ la sina prek ki pat ba ki de ki beliau ki bala encounter ki beliau share yo jisu mensua ba ka na po ye ke jaga ki la itu yo la itu yo Christ da ki beliau ha ke snom ganesare Jangan pai bagai sekamong kebesan. Kiksur ki itu kumni yo Yesus. Markus mong besan. Markus mong besan dekat ke banyo. Hei baca. Andau Yesus lepai esnom gadara. Hei baca dekat ke banyo. Ngan puli nak benda jompi. Kiksur ki besam hau ni ubri kam kumno. Bab kila linyar nak ketin bacam. Ngapa? Haga Bible ki ba linear ki ba kertat ki ba lempat ki ba par besen day tang ki ba shong ki mensim ba man haba ki encounter ya ka presence ya jong play ki suot ki mlak ban shong kho haga bede ko bange ka jing linear ka jing lempat ka jing par besen ka jing le chaos ka jing seri kam day now mensim ba ko jong play fi hak ban song tu uso ka jong mensim uday self control ka bor halor lade further nilai
Kila linya dengan ketiin ke bajang bau leong. Medan kam diksut keren mau ne prima kam ayu banga. Ko jisu ukon ulei ubah kling tame na pan smai meda ulei ba men om ben chitom iya na. Kata ni iya ro nyau diksut nyar kiperta dengan ketiin ke bajang kita om. Yang kemno ko jisu ukon ulei ubah kling tam kiksot itu mo Jesu day sovereign God ublay donbor ublay crowbor ublay shong agaket donye gabor ban bishar yaki ban bread yaki haka dujok ding tambah sap yang ada di janmir tang nawar baki ko kanai si Jesu bo day une kamut bo day unong palim joki. Ngam yang pilih basic point ni dengan message, pin interpret dah kumwe. Nika kubor nika jadi ngom ke kaba ni don kam tang nama bagi orang mau jisu long kon play wem kam mut mau jisu long way u dry au nong pedim u jongki. Dan kada para bangen ka Christmas kala ajan bat kata don gaji otsnian gaji otsiar bat cibon di program Badun bagi beri tip ia ke kana jabang gaji kaya Yesus Kristus. Kamu bagi na dem krop bakmat jamu ban panma iki pop ban syania ia u kemutrai badu nong paden. Tak nama ba kila lenyar kuma lenyar dikso di kekerteng mutrai kamut bagi don gaji ngedei ke baim badu Kristus. Dan si bon Jibril kita tim kita kerja mutrai, hendai kita mendani kita jingidei kita baem badu. Dan si bon kita tim kita kerja mutrai, hendai kita mendan ya kita jing itu kita bersisa you. Kita itu you kamu play, kita itu you kamu nampadem, kamu Messiah batu dah unang suspa. Kita jing kita jengki kita bersisa ya kata, kita kubur kita jengki kita bersisa ya kata. Kajim tim sepamu Kris kaya ber bakam deng kaju kumbangi na itu sisa ayu Kris kiksoy itim sepamu Kris hendai kita long di beram bagajim bisa lu play up ya kajingem kajungki kajingem ke bapenem ke kentuk ke khot ke pani kajing sanya bak kata kajing ID Lord hau Kris om deng tangga jing itu. Ada belau ka belong isi profession without possession is dangerous. Habang yong bagi itu utrai klep utrai ke jengim ke jengi kalong ke pama dan bun bak ke bakum kita ki berung ke jengeseng ki beron simenta ke jengeseng bak ke barang Kristan ki belek ki berung ke mani ki bakam ke long ke Kristan henre kim desisa ki bedon you Kris ha ke jengim ke jengi kim don ye ka personal relationship badu Kris kum ta bun kum ki pai ba bun ba ke bakum ne upat ba Kiba itu ika dor jong Jisu, hendak kiba itu ayu ni Jisu ulang. Kifil bari itu bau ni Jisu ulang Messiah. Wan hapdeng ki kamba kiba buon bau le hapdeng jongki. Kaba susi kalong ba wan hari bau Jisu la ba na ki pom la ka dikna. Ulah mipat na ki tiap dan don buon ba Kibril kiba recognize ya kata jingkam ke bekerki ya unong pedem bun buat jika building bani ke jing sisa bun buat jika jing ini bani ke jing imbang juga bagi depan ke besar pusat ke pitch camp ya ke kabang kadang sudah berkeren tu ilai yang ke gospel batas ke real ke dekat ke besar pusat San pusat. Barba kile pet keleng Sodom. Barba kile pet keleng Sodom dan negeri baro. Kile sedang menyebab nak keleng hake jetia yang kita lapang kat coba kile snow bau dan underline kat coba kile snow bau Jisu udan.
Kapoy kebaan, upan ba, ulamare. And kuya ka besan, daglay itu yung pres, hanggang ka besan busan, kababal kong kilaya pet, keleng. Kata kaya kintin kilaya pet, keleng. Keleng saudong, kata kari ong kaktin, kajong blay. Bapak kena pet saudong, kilaya tu ikibriu baro. Kat syaba ujisu udan. Nampak kemabang sebenarnya orang tu ujisu long famous. Ujisu long very popular. Bando la poya kini kejaga amdai tang bagi beli itu ayu Henry kila ye pen. Kekentin ye pen ini kalau kau untuk unang mare sport. Long kau unang mare sport bagi ye mare. Sekeleng gari. In every direction ye mare. Sa north, sa south, sa west kami kejaga ye mare. Segi kandong kincrong dengan digi mere pada dua yang dipakai bau jisu udan handi. Watlah kajitmu kajikwa jadi diberi kesnong kamdei kebha hendai kambha kendiat bani kinong Nazaret. Dene kinong Nazaret bau jisu wan hagasnong lajong kimpriang you. Kikali persayu, kile persayu, kipnya kipeyu, hada mau jitu minok na kajaka na kajong kesnong kajangu. Hendak pada begini kibri kesnong gan Nazaret, haba ki itu jitu wan jadi kajaka, kile mare kalen jadi kesnong, kita mare step sebab ki kona jadi banyak thuri pada mau jitu udan ha kesnong kajangi. Kadang kata kajing snow sok shit. Kadang kata kajing snow kmen. Hadu beam tang bagi suyai, bagi dia mare, bagi tuo, yuki brio ke bedai pada Jesus Christ. Siapa nama baik di para bagi? Tang nama bagi don ye kini kajing snow sok shit. Kam dei kaju, kom kata kajing penem ke basisha. Kisah nak dengar? Emotional excitement is not the same as real conversion. Tang nama bakmen, tang nama basungsit kom Jibril kesnong kamun bagi Jibril kila yo hey ya kajing penem. Daya ni baka true Christianity kalau kepada kami yang bagi yang ini bagi dia penting na bagi don kecing dia jago dengan penem. Om barok om yang atrai kindrum segai hima kajang mulai. Walah kajing temu, kajing kuat, kajing kikap tadi ke basok nak. Henry kajing jubak, kajing kambha, ban, ya, Jibril, nakasnong jong Jisuhi. Lagay ke basok si galang para banget. Jibril hamo gana sare. Ko balong gipat ba abo wajar. Kilewan yu Chris na kabenta kajing mentoy, kilewan yu Jisu. Yu Jisuhi. They were singing Christ for benefits. Katakan dia jadi solusi, keep on interest. Hanya benda bagi kubur jauh keren nak deng jogi. Keep dia bagi keren, lagi bersisya bersengap yang tin utrai. Kalau kau bersatu busan bi, kapit hem iya kata. Bersua dengan puli yang dia, nak kuat berpikir mau ya bi, babon bak kipriu kilong komnia yang diski. Kikam long snow keren ya kan music. Ban yang ketin utrai, kisau kemen bersnap, yang kijok saga pulpit, ban yang kecicisya juga gospel, haga ketin kajong mulai, kikam snow kemen, haga religion activities kejongki, ban yang bersnap, yang ketin jongka jengcisya, ngip don yaga jengyafer. Lalu pastor, ubunia yang kijok si kenta, kata dia kubur kalau viral haga jelah kejongki, lagi nong keren ni mau kening. Ten parang banwa ni kaktin ka jong play kalau viral hai ka ri ka jogi henry ka chisha kalau ka bae ya Jibril priang batin sa ngam sio pala abon ba tibagong kita kidon kim ye pair na Jibril ha ka ni kasnong they were seeking Christ for benefits but you can you Chris ha ka jugim kajongki. Magabalay,
kebenengkong kali itu kebar kali pet kebalai kali kit ya kibri popang angin ada peladu kata kadi saya kajong kiam hadu bat pemnetan bagi mare kali itu kali kit lu iki popang saya jaga ke Yesus dan ladang ilaban le rumtai ke gospel ministry. Ada wan Yesus seorang ngam terai lagi ngelikit lo iki nompang na kisnong na momlu na mosmai na sila impossible hindi kini gibrio kita sisa ini ke desire lagi umne nang maki itu umne nang maki itu hindi kilikit pekar hak ba ni basan bi kilepat kalian solong kata ri baro kilestan badia ba nakeleng kita kecil dia yang kibalapang kacaba kilesnyo baudon omanga kali ba kadai hok besan pusan bi keleba ong keketin ka jam boleh perkhat pangai di janmi ya kadai keketin bi keleba iki babang bandra se jaga ke bau Yesus dan ha kadai hot ka besan priu ka gana saret ka jinghe ka jongka na north to south kadai 1 kilometer na east to west kadai 8 kilometer kadai ka jaga ka beret lesi ka khamret bani resnong sora hindi ka mapala hao begifi kila mare habaro kawe kari kila ba ikibri papang na kijitia ke joki ba kila bandra ikibri papang shau Jesus Christ hato kata kamlang ka mapala ni dia ka commitment joki ikibri ka per hadu kata-kata baka jingba joki ikibri papang ka batai sai sagi bagi ni ikibri papang kini ikibri ki masuk ban kina ke jitia lalu kita diberi bepang bagi melak beriat jaladi. Sebab gong kumno, kilawan ra, kilaba, nak keleng, hak jitia, ya kita belapang, kacaba, kita senyo, ba udan. Perkhat pengai ke janji, spoken voice ke poin ke perkhat dua ke janji, perkhat. Lalu diberi kinuan sau Chris kum ni nak benta ke cing penem ban plai di pok joki hakmat jo gading now Chris ban bread ye ki cing dom bagi kam jo gading paman how Chris hakmat jo Jesus Chris ban itu ya ubah ulang utrai ba unang penem ubala ban maaf ban pengkelai ke cing ke jongi kan don ke revival ke crowd haga jela ke jongi nong ber sin lada ke jela ke jongi bagi pria ke besong ke jela ke jongi bagi bedon lagi mani ke jongi ki wat you Chris kumne om na ke jing khaya ke do om na ke jing men doi ke do henry ke jing map ke jing men jela haga bagi bread no ke jing paman ke jongi hak ke jak chamutrai bagi ke pat ke jing menem bagi ke jing men jela kan don ke revival ke crowd ngasngap ke kubur jeng angot ki missionary betre hapo ying bendi uwe ni Paul washa ko uwe nang tip ha ka teng ka don ke revival ke crowd haye bendi ha ba ki bril ki bala set patok yaki na mar ki dau babun ke bakile anda ki sngoy kubur badan utau bala ban peniem yaki bat ban map yaki kila IT ila ka jong ka jingim amba ni omi kayeng bendi ni kila IT ila ka jong ka jingim ho Chris bawan la ki gan hayeng bendi hendai la map yaki po bat ka jingim bam jikot ka scam na mo Chris ulang na kalian ka jong ki kanungot ni wa yu Chris na ka betaga ni ka jingam ka Jadi kalau songsi ngakwa menang di pi, babon bak wa you Chris namar ka health, ka wealth and prosperity. Lalu dalam ni saya kinanya jawab, ngem jauh Yesus, pinam pangsu. Dan jawab pinam yang syukru. Abin wa you Yesus, oh tabang ka jislebe. Dan ni saya jawab, tapi ngem jauh Yesus am pinam jenjar syu, mana mengkuat you tahu Yesus walau tu ke ATM machine.
dan bawa Yesus banyak kali dan bawa Yesus banyak yung beriu badai haka sangka kasuman ni ka beriu badai haka sangka kasuman dan bawa Yesus banyak kam dan bawa Yesus nak kita kita bon kita kam juga do ta kalong basusi ele wa banong ye pi ke ei ba ka perthei ka don ka be ka dei ka chik padem barang ni feel ban recognize kita kisngi ki betul ki ab naga benta jumi perkhat panga ke ni jan me ka jing pen khia kalong tang si bo nama wat kita ki bo jisu pen khia ki pang beng ba ki yak no bo ki kambak ka bang nama ka jing ka jong putrai pen khia ya na kamon bang namya bang nampang kalong temporary kaspa kalong temporary, kayin kalong temporary, kajinang jinsa kalong tang sipor. Kiai baro atau kani keberai kalong temporary, kilong tang sipor. Badai nama kata the greatest need kajinang kang kebekrau yang ngapa befi kene kajin sisa dalam gospel. Kabadil batu priu yang kajingim bam juga. So kita itu yung Chris, ada kita kelepet, ada kelepak. Para bangin bayi jonga, adon kawai ke benta ka bangilan ban ba yang gibriu so Chris ban yo cing pedem. Ba yang gibriu so Chris ban yo cing pedem. Om ban yo lum jendep, om ban yo kareng ha kabaran. Om ban yo ki jong gadon kin no last long. Ra yang gibriu so Chris ban yo cing pedem. Kyo sore mena hot kebesan pun beri kila bu kila itu kila pek kila rak kila ba kila ibu ngan pil hot kebesan beri kapoin ka bakado san pun beri shado kila besut shado ba kamu ulai besut sekinong red tadi saya kenang ba, tadi saya kiri kila do, yagi bapang haki jakayo. Oma kila bu yagi bapang ha ki jakayo. Ngan pulisyu, bagi lagi pak diu bagi siu tak ya keremiang kajan jaku dekat bagi yukta yau lapet kia yagi pak. Habang kau boleh dapat pesan beriu, ujisu uklem ne tang hagawai ke jaga. Adalah boy yang dikenal, akan dikeri ulalet serum bat shanen. Kan kita jaga kalau kau berkerau, boleh nama ulah besar sekinong rem, lani sekinong ba, lani sekeri kila bu yopang kita jaga yo ani. Ban ba yo nongpang baban bu yo boleh berkhia kam dia besar. Kamde ka besok minswa ngali school kadang katu gaji mena thong school kaba unong more habba yu briu mndai ba don sungwai wa sakmak bu khamba ye ndai ba no ya ba yu wa ka men ba kutang ya kompi penjot mare kum kahan umla mare ba kin yu briu mo khaya ka men mendon le gini briu ki ba ye ki nong pang ba kat sa ba uji sum le ni ri Sata di ba, sata di mare, ban be yau priu bokor bokia, ringkat nak kaba yau bopang kam dei ke besok. Hendak ini priu, keleba lagi bayai ke besar, keleba lagi perlok ke berjor, keleba lagi lagi para badan para bakat lagi bagi dia bagi pang, kelesip keleba bat kita kuae bagi dia yang kecil dia. Om don, uwe nak teng jadi pada boong ngadang kami kecil pada. Ngadang kami memang di bawah jangan. Wat kini bapak ada di batang bagi khia iya kado. Ngasuksi bagi beliau bagi di sini. Ki kuat ki kuat bagi rong balang no tien dayak yang dulu jejak. Akan mau mencoba jangan dia. Kadang gawe kelong in kepada long kasih. But dan keban nyone pramon kita ki para ke jong tau beliau. Babarok kila rong niam ki ok jatai. Larong niam. Bagi rong niam ngamten nei kadau. Bau tahu kadung marwai senrang usatar yang usatar rangai. Ba uklem lek rung niam
Bukan tak kapoi baru lapang. Lapang jo lah jeniak tak kami ke orang. Baru lah lek rung niam. Samen. Ile mem lai rung niam lang. Tak tinjen dia. Ile mlai ni rung niam lang. Tau beli uta balik ke ben rung. Kami kong rung lah kan rung meh tang ban yo lum jentep. Awal makong kita gibriu. Syurung nama ka sabla, syurung nama ka kalong, syurung nama ka gikon. Ong inyong lang no en. Pimla ben rung ka menu Chris, klep ka gospel jang Jesus Chris. Rung no nama yukam din tu rung no yukam. Yukam ikai. Yukam si bung rung no. Lebrung tim yo. Wan kinong aikam ni ko konta de rung no. Rung siwa dem yukam. Bon ba ko bagi bahan ini jaga bagi dokter dah. Upat bak boba, umong le ba udang kam di kecikmat. Kini itu hero bu Chris ulang berma. Waktu orang lagi benda kau sedih. Dari mana bala benda di kau. Kim periang setia yang ada kubur. Kim periang tagi bau lawan berkia. Bakat sabau le. Ipat bak kita bisa teruk yo. Kita neruk ya.ท่านพันเรียกกันก่อนชาโนโบเล่นสุดรู้ชักินองเล็ดลังชักินองบาลานิสกิริบรีกิลาบูยวังหากิจักรโยบากิเลกร์ปายูบากินสุขตาอีกระเบียนกระจานจมูกติกัดที่บ่าวลายกตายูลาเป็นเขียยาติพาแต่กินได้ก็ปังkita kerpat. Datang bagi orang tang sirin. Hendak yai kerpat. Wan hajat Jesu, yai hajat Jesu. Nak kerpat demi Jesu, ko Jesu. Wan hajat Jesu. Napang wan yai hajat. Tambangan yok ta ya kajan yang jakob kajome. Kumalong ka to kabaro pang Islam, Katolik Islam, kadoni ka jengit batang bangan yo obat na kajan yang jakob jong Jesu. Kota kanyo ya. Habang ngapet yang ini ngekang ka bensim bahadu kanok kajing kta jaga pok kalawan jaga berdei nado baga pok ka besot jaga berdei om dei tanpa ka penyekhan yang ini no play bakoi om dei nama ka penram Henry kawan rai kajing keluar kawan rai kajing pang kawan rai ujumai kawan rai yang baru kajing keluar ibang iri hakun in sabarin hakat berdei baru kadei kajing kta jong kapok Badai ka nakakadaw, kabanginon kami, kamday ka jing kaya, kamday ka spa, kamday ka burong, kamday ka jing nanging start, kabanginon kami, kaday ka jing pinim. Ba't kita ilong jendam ki mga nang nila po mani, kibatay, hadukat no kapok kalakta, iya ka pertay ko na kaway. Ba't nadang ibyo ay ka jing kaya, kan pelwet no yani, kan pejot no yani, ha, dujok day. Bagong ta kila kerpan, kila yai kerpan. Kasi kerpan kasi ka batay siya. Bigidon niya kajingin. Bondak ta ay kada kajan ng kup jong. Kin iyo kaya. Magkabago kong kat kibalak ta ayo lamang kaya. Para bagay bayi jong ladakan jingdong kam hakado. Kadai tang kata ka bidon kap aga jingim ka jopi. Kilong gibril kibat dom, kibat kordin, menta bat shadow kibam jukon. Wala kata utrai berkia lagi. Wala kata utrai berkia lagi. Ulak ta lagi. Hukum ta yoken iya kajing berkia. Kaya kabanga ngas ngomsi agak dikencan ber. Ngakmen berkia kajing kia. Hindi kaya jiksosi galong ba doon wayro na kinigipay ba kiba kerpat yung Chris baon penemi yaki nakipok ijogi kaya kajing kaya kaya kakamram jong Jisu uwan siya nikabatay kajing walong brio jong Jisu siya nikabatay galong baon kiw halor katik na banba ay kipok baon mipak na kajing tepan ay kajing kliksan ya baro kita kiba siya niya how Chris kapartay kam ito niya nakakubon wadi kamba ki jomu ki baule ki kedau ya kaya ka baulang bat ka kaya ka baul sale ya ka bakin jamin sim ka jomi
Baro-baro keliwan ban solve ya ka jing ka do dia ni ngong ye fi dot bun ba bawa yu trai na ka benta ka jin kam ka do ya ka ban sharia ha umar we ko monong pnem kita snow khlo bidong ngadang la ba sharia ha la di ban ba sharia ha trai na mar ka jing pnem pat piang pi sama ngale yo hadu kata ka di salam priu saka building dia saka jing duai dia saka jing dia kok siu dia bagi wei bagi dia kok kata dia bagi yang dia kok pasal priu ke ke bering ni di priu so Chris kalau tang bau khia ai ka do ka jadi kil ka bat pa dia ko ben yaki na ki pop ki jong ki bakum ta kila tuot pa ka du yu Chris kila tuot pa sham yu Chris bau bi khia yaki don we no ben ngai ko dia dong play nong pa dem o ben saya muslim o bala ben suspa yaki na ki pop ki jong ki kabang asosi ka dia kalau baki ksun kili ko kanais yo Jesus Christ hendak kimyo ya gajing padem pai ba ui tho yo Jesus de tang ko bunong pen kya ko bunong pen hoi shua bagan pen kot de jan bien utrai udang pen kya ba udang yai pen kya yangi kat bau mon nelaga jik kia maka jeneng kama kado kade ka bagi don kape pidiap maka jingyap ka jompi ka long ka ba kham kon det wa ka jingpang ka jompi ka jingyap ka jompi ka kham kon det wa ya ka jingpang ka jompi ka ka bangi don kape kade ka jik kia ha ka mensim ka jompi ka jingpang ka ba mata maka berde kejipang ke mata bagi berdaya kami kejipang kanser kami kejipang HIV kami kejipang ke begini ke berdaya kejipang ke mata bagi berdaya kami lalu sun ke berdaya kedai kejipang pop bagi ni kejipang pop kami nekhan ini no play kami remi pada no play kawan rai kejiptim kami keluar balangin yo ya kejipang kia kami kejipang sim no press kan job ro ya kejipang sim kejangi ha du job deh. Para bagi dengan jengkerman dengan kejangan. Manu badon yang kata kabor, bad kya yang ini pop kejangan. Manu kabor. Deu Muhammad, Deu Buddha, Deu Pastor, Deu Father, Deu no. Hari berdai, badon yang kabor, ban sius pa yang ini. Deu utaken, balayak nama di pop jagi. Panu bala lebih panru, ban ay kejangan pensan. Ni kita baru ken di bansanya ayo kebutrai batu nong pedem datang Jesus Christ Jesus Christ the greatest power of Christ is seen jika God of Christ ayo haba open embio bayap haba open yard yo bedeko open bank yo mana haba usai ka power the greatest power ke gambar ke crowd ke jong Chris ke day habu shemyo nompo open him iyo kaya ko di bele ihaban ra ya ka gospel public yaban ra ya ka gospel public Jesus let's get sige knowledge sige number ani sige ribri ra ay pa na giyo ulakta malayo ay kasi petia but kumno kibri kinyo ay kasi penem kadai habangin ra ya ka gospel bagi ra pa ka gospel gaban mi nagapalan kali menurung sige lobbying long sem kali menurung sige jaga tray kali menurung sige yamlang kesalan kali menurung sige percaya but yan ni mo Jesus kumno kailan yalap ni ka gospel sige percaya
siya kabakot jong kaparte. Dan sibun ki jing duay ki bau try nong juba yang iya bagi duay. Hendak ka jing duay ka bau nong pabuang try as you do yang ka jing paman ka jonga. Ada men mak yang ngah di kami, men sat di pop ki jonga yang ka bau kon ka ta ka jing duay u try wang nganong kentat no syaba. Ia kali le seu namai, ia yin le seu namai, ia jikya le seu namai, handa ia jima bi pop ke jongi, ba de ka hok ka bau la kamai na banta jongi, un ai lem dan jik hell. Kum tawat nong bakla, kum balong kini ki pai pa. Awe ngi pi, bon ba Jibril, tidak sentuh bakla yang di passage. Hado bagi pelong di ministry of Herod there. Kit light no yang kajik tubuh kajongka. Kamde kapasiti bangin smontanan. Kadai kapasiti kabangin snowsi bagi Jibril Tuhan in place for benefits. Akan mau ke jinseng dan kawai ke jingan lupa. Bat ketali jumpa kalong bagi samla gini okam. Kabakadu ngasak nama nga haben. Baru kelai sekhabat nama kita aktif kakam ayu begini. Ada gituan dia kacing sisa piang. Ada tak kerukom kemai kuai kedok pelong di Jibril orang ini ke revival kerja. Dah kita pay ke poin ke benikong. Kita itu Eucharist. Kita pay, kita ba, bagi dia bu. Minum bakla, kumbabakla uli, baik pa. Kumta conclusion ka juga dalam south likiman. Kabenikong, ukris don sajngai, ukris don sajngai. Dan mana-mana dengan janmit kita siung tu, bagi dalam kami yang try. Haga jikem ga jumpi komunong pinim unong suspa haga jikem ga jumpi dan mano haga ga jamin samna condition rang ba wa mangi ga jaka kiba sudu ba ga jikem ga langam haga jingpaman ba ga jingdom utrai don chajangai hala binong ta yang naturai ukta ya fi haga ga jamin ukta ya fi Hari ka jamin, un mak ya fi. Hari ka jamin, un penkala ya fi. Kadi ka jamin Chris umlong sejengai. Kan mabha ulet pada kedu marbet yang kinompang. La subuh yang kinompang hayo, dai mau balik pada kedu yaki. Dai mana ngam sukna bekong ba. Ka gospel kan kut tang hakut ngiaban ra ya ka shaban. Ngiaban lek. Wo go lek. Let mentah. But pentoto ini beri Chris jengai gitu kan kita penret ila de gong try. Ngadan kam ya ke jingma ni ke jingsta bat ya ke jingpenem ke jongme. Kebahan dan pop bau try lak ban ma. Dan nong pop bau try ai ya ke jingisnei. Habang ke pan na Ya ada sendiri lah penyau. Kong ba barong kita kebupa pahenga balik tuan hanga nganong kentat no yaki sabab wat ka jinget ka bakinyu wat ka jinget ka barit hendrai ka basania how Chris ka basno how Chris u Chris uduk kentat no ya kata sabab one menta so Chris ka bau lam khot ya hi lengba ka jingelam kabalai Wat wan show Jisu naga benda ki jingrap ki batang hakadong ki batang sibor. Wat wan show nama kita kidau. Adan ma fi jadi bila wan di Christ naga benda ki temporal help. Bagi dengan batang sibor dan kapan kala ka bon how try pendam hendai ka jinengkam ka bakirki aga di jadi kalau wan naga benda ka taken ka jing pedim bam jukut. Ki broken kala. Ye borong itu. Kita lihat nanti bagi kita ilum kita testimoni. Bagi lihat klem Chris kepadung ke up ye ke jingim ke jongi. Dan lah balong tu Lazarus klem ka funeral service.
Hendai ka mensim ka jumu ka don haka syariat Abraham banyo ruspa uyo ka jinge seng on tap. Hendai ka mensim ka jumu ka don hadu jong ding dan la Lazarus. Dan la Lazarus ubom don pastor menong. Oh ni nong primo ba. Oh ulah pedep ni kata. Oh ulah le ka ni. Oh ulah le ka tai. Banyo ruspa uyo ni ka jinge ro. Kapag mensim ka jamu ka dan pot dujok ding ka jaga ka bersyukur tam ye kibriu ha ka perthai ka dai ka jinge sang lai on ta briu ha ka pia snoi ki nong kai nong ubaba ula pendem ye ka ni ula em kom ta ula le kom ni ro ka ta nong oh ula syam ja khat ha ka upa em sabarna ka hok ukris alam dan mado baraman syong ha ka ka jong play ukupa. Deh ni mau polo la pensan yang kita kejengai. Om dah kejengim kejengi, om dah kejengleng kejengi, om dah kejengla kejengi, la pensan dah kejengai haus. Kum tang yo kejengi sok baru play, om tang kejengi sok, Henry ni ro ben rum, jaga kek kejong play. Kubo hari ni kadai ni kong yang ni. Yom yom ba kalet saba kadai ni kong yang ni. Hatu bila syariah hau kai evidence. Hama kajing bajong fi da kajing kelak bemon. Ba kajing syariah kajing yang kris, ba kajing fran ban be ka mon kajong hu. Ba ka besar ba kadu. Ki bange ki dei ban pen i ya ka jiki stay ukris syaka percaya kibangai kidai ban pen i ya ka compassion ukris ukapong nam tre ukta ukia kan dia ukta dan ya borok ukia ni kuliah ukta ka babon kibangai kidai ban pun kidai ban pen i kidai ban reflect ya ka compassion ukris syaka percaya kidai ban sumar kidai ban stay kita ki basitom ki babang ki janjar nega bakham dan kam kirki kedege kajingelam ya ka gospel ukris syaki nama levi ayu hau sitorok ruk le gospel kedang kepok ya poi dojok henila hendak mana ai ye yaki ai ke gospel kila banyak kan dan mereka mensim lagi kelong haka sayang ke jauh trai kebanginan kami kalau ukris kebanginan kami de ukris kebalai kebanginan kami de ukris kebesar kebanginan kami de ukris kebesan kebanginan kami de ukris ada ngabi oye ukris ngadan kam